Falta sala de aula dificulta processo de aprendizagem e ensino básico cada bunak suku Kamea. Coordenador Escola Básico Filial Cadabunak e a Aldea Cadabunak, suku Kamea, município de Lihateten, horas ne escola referida enfrenta problemas sala aula, onde dificulta processo de aprendizagem, também sala lá suficiente, onde acumula maklota ka estudante sira. Coordenador ne haktuir, sala ida bela acumula to estudante neng nulu to hitu nulu resin, nunenia parte tem que fazer batur no rua, onde bel facilita processo de aprendizagem, lá o hodiak. Sekolah ne problema ne man sala de aula. Sala de aula ne menos. Dalam rumah sala ida ami bele cobre alunus to 70 bele 80. Ihane ami zero estudante sirane se barak liun ami bele ia dader to tukwalo to tuksanulu sai depe sira be continue tuksanulu to dozi ne ba faheba idmen barak li. Ihane sala toluret. Além de problemas sala aula, escola nemos enfrenta menos sala ba maknorin sira, no falta haris fatin, nune dala barak maknorin no maklotan sira, uja lisu casa de banho. Problema seluk maka hanesang aminia haris fatin sekonesaun lah dia klaru ma ami profesor halun sira uja hamutuk det. Nomos kantor ba ami profesor mus lah iya. Da rumah alun sira rekru ami belo alun sira tur hamutuk det. Entretanto, horas ne dadang total estudante e escola referida hamutuk atus ruas yanu resensia no maknorin nainen. Mateus Romario, Tomás Sarmento, GMN.